मैम खुंजरे दुंग इम्पैक्ट न्यूज़ नि इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुहदा मैम बुताराम नोक्सरी ngasi impact news ki manu khana with topic asi koi coping with disaster haina thon mani ngasi gi coping with disaster haina topic asi lokot pagi maroi pandam di ngarang dagi horaga haiba tare manipur da maroina valley area sing da ka hena nong suba amsung nolung sit toba loina len yauna akan nong su khesuna moiraga mafam kya da paktak na yung kai kya khundokhiba yung gi jinga kya amata thokhiba loina koi low singu bada tawriba koi low singu mai lena ba toan ba agriculture sector da lari ba henjang na pi thaba no singba mahong kya bakta na sopan nang khiba sanga kya sikhiba adu ga loina na koi thunderstorm to ba have the lightning to ba hariba akha rauk to sinema moiraga miyo ema labuk ta su thawak su da leiba miyo no pa ma leikhida ba loina na ma ki loina bi musu sokhiba loina toan phong kya da len taba sinema moiraga miyo ka sofon nang khiba asigumba kya sinema moiraga hariba thorokliba koi national disasters national calamities haiba tare hasi dagi matokram nang ngak thok da ge musu sagai ma kedi gari thorom paikhatli haiba si matang myam puna khamen wi dong tang asi impact news ki studio da election da lebi ba panelist sing si yan hamba da aigi hek thangna ba right side da lebi ba si ki oza pradip fanjovam editor impal review arts and politics oza wa hamak ta taram nuksari matang da koi oza gates nimai chan project officer koi gi Department Agriculture gi ozani oza busu taram noksari mathang da oza raman da wakherpam environmentalist ni oza busu taram noksari koi ngarang yam khonghobna yam na kanbr lien ga nong skai la ka da mapungina koi gi soi bu crop si ko horticultural crop na yam yami se khara thamjara bada koi gi tarbu jumba khongrum marel adagi se rajma adagi suja adagi se umurok se handak koi yam phana target to wangang jing yam lai ko moi jim phana so soi ba jaga umurok tu soi je lam chang aswai ga phayeng adagi si thiam konjin moi yam chau chau da nga te lising hom mu sami changwa thawa ka ngoni mo se ko se phana so adagi koi agriculture crop na maroi na koi pedi ji fast crop thawa ka ngu ha ta ko si maroi na kano se koi wangoi adagi mayang phan sim so adagi kumbi gi sa se koi nan sigi mamang da koina field survey chaloi koi ma konagi area gi moi visit am chaloi adu koina phone line lo gan da si phok sok tin haira adu anyway yam sarkar na yam thu na sigi action si launa ba tar ku matam sai da koina nungdang da koi gi sandi gore ga ju kormi order thopi da na matang whatsapp se share to udagi hek next day da koi gi Departmental culture district officer jingina makoi ju khudak ta mai mujloi work tore ga koina format am semto kanda circle subdivision officer jing aduga koina io circle jing loi thadokre thadok kan da hojik moina chatlaga moi gi form da melaga dio na verify torga form je mu dc re submit tor ko doini ana swaida na sigi process da koina disasters gi lip ke no lakta raga di ma se koina dc na yam loi to gini crop survey field survey na koina to gini si minister nang ha ki wang da thak khiba khu gi ma ki facebook page account koi yung kai amata thoki maroi na jinga ro 5 tare amata wi si koi jinga yen thok pagi hokre le na jinga phangan ba hore makha ta na walo bu sing phangan gani kan ha le re adu koi agriculture gi side gi di koi crop amata thon ki si gi relief material pi ba ho bagi kongthang leibra kari film le crop ki udi hoju ki won di leitri ma dai sai je gra relief ke ma di sina ya ma to wi ma je ko crop survey de kone to buni adu ngasi se kodamena umrok si bar palla ga malo yethatra adai ma umrok sa ma follow pisan ba ba si amu ya ro de hana zara bi hana se mo bo ma si changnu na ko swai to na di amu se koina khungdrum marian torbot mange lo ji ko se koina sara ma mu khud de pisan bi ya ro de survey ji matam kyam logani survey je koina last year se moi ge dio gi matungi na hayeng bo gi manung lo chan bana moi le pe yam thoni le pi matam je ko survey si department of field the spot chalaga survey to gadra aduga khoi lomi sing na karigomba departmental wakaning ba complaint to ning ba taraga di kan process to hoji koina district se officer ma samak yaroga yaroga field mayam chali adu bo le mak ngam mu de na farmer gaina whatsapp ta ma gi gps ko je san yaroga Samitoroga form mani ka mani pitho ya koina ko hai form ji whatsapp ki download to laga masana mail ga dum masana direct tharak tu ya gani ada husi kya koi sichen le je ko hoji ki gps ki matang du har ga hoji khoi thongju da gi su khoi gi colleague ama haiba tare ma si kano ne moi family sing arang gi khoi gi hailstorm da victim oi bani moi gi yum gi rooftop si khoi shatter to gi bai tare ado photo ga namaga thagal o hai na photo ji mayam ji anam da namaga thagat na ba adu department side gi photo reject chat pai ta hoji gps si yahu di location yahu di khoti ha gi program ji ekta thengna ba common people ji khangdab jina asigi matang si de kamaina clarify to wi ni myam da kodamena akoi agriculture gi di lairoi di akoi gi yo circle sin akoi bl w myam thadu i ba ko
adana haiba pharma singji hana progressive oiba pharma singji oiba akoi department ga jumai mai akoi circle da ole mai interest level ngak to oibina e sinoi ji gps yaw da mina sale pa photo ka po khono hai sing lo advance tawi adana betan ne ji soi tor mani adige amana sa gi yum kai sopo do dia akoi department ma kon jan dira ni ko adana moi ji soi da ma do haira ki ni soi da hayeng payment ni matang na pa kan heng che na to ko adana gps ko jan yaw ba aluga masa na phajana verify ta ho bai bisi yam da ka wane thambe okay oja mathang da aina question amtang hangjaning waja hojiki da additional hoina koi survey budi loraga makoi da background to ba puni hare do already koi moi gi crop sing je fully grown to bai tare mai morong phajana palo kangu sidi naw namuk tha han bai si moi da matam sangdui ni pesa sangdui ni and all musigi da mukte moi gi tongan ba assistance kai kai lai already koi crop seeds bi gi mathak ji usi kyo de di madu khoi leptri madu di sina deposit phanga kana madu lepakani ko da kyo de amba ai sai sai gre kharif season hawdora bani ji de polong tharaga nu tha ma yo pose tha ba ro de ne ko masi ai di climate change climate ki expert nate climate ki scientist nate aduna ta high busu ya de aduga kano itar ga su khoi climate ki study se tongana khoi gi study toba mo gi attribution studies na le any event ama thokpa matamda climate suma event gum thok matamda how much of masigi climate masigi event se masi event si climate change tigi tholokpane kyam thokpano madari akogi no akogi hanagi weather condition le muni ri ako local weather conditions je isa masigi climate ki aspect se kyam yaw bachano hai basi kyam madugi tongan ba study ma lakne adu madu study du under tawdragadi sina climate change thon bani haibagi at the same time climate change na si heta event ma completely climate change thon bani haibasi dum haina de certain akogi range am haina raga tawbo thabak ni adubu akoina any event handaki event si ngarang thoiba event se ngarang thoiba particularly valley da thoiba adi mamang da sum ukhul da su yam kan hailstorm gi event khara lei gi reporting su lei ada masi akogi hana thengnaramba event tagi sina khitang hen boining ba masidi hana dagi akogi tawnaram hana akoi num khangam ba akoi history akoi memory da khangam ba akoina ningsing ba thokpo ning ba madum swaina thokhide haiba anova experience ama oiba haiba ama adu oibra oidabra haiba question ama adagi sumaina tholokpa matamda aduga masigi event se masi properly describe to bom change scientifically masi karino thokrise haibsi masi proper study ma changi akoina atopa lamding da su masi karino thokrise events haiba ma adagi how akoi prepared to kibra to dabra akoi masi completely unprepared id taken by surprise id akoi farmers singje khangau dabra akoi yum horiba kholiba akoi humdokini haibagi madugi adum ki strength ki nusit lakani na health som lakani haibsi akoi kyam prepare to hono to hodabano haiba akoi different aspects akoi natural calamity size di akoi tamungam da haibangam da podam hai ta 100% sabsan haibangam da podam bani na sidi preparedness ki wahum jibudi kitang luba hom oi do male aduma haibadi yaro haibadi kano da akoi climate science very well developed climate science ni certain element predictability adum element yaugni adubu se akoi saina extreme weather event lakani adubu masin hen na tholokpadi yai kyam tholokpadi yai hena akoina hairam chama tholokpadi chani tholokpa for example adubu certain amount of predictability dum yaugdoini madugi deida hata completely unpredictable haibdi yaro because masigi climate science is yam well established science abani haibitare ko adubu akoina adu ni akoina madang study to ko Manipur ni ICR lady ko aduga akoi tuan department ko sulei ado as a environmentalist hojik som haibi predictable oiba ngam podam su oibani na sabsana 100% ma haiba ngam traga su kari preparedness ki batang su pan biwani na miam na kari to mathok tai sarkar na kari packet mathok tai lobi bagi adugi do discussion di yam chauna kano khana gadabani adaida akoina aina haining badi akogi sumaina lakani haiba says da si dum certain amount of akogi confidence range ma leiraga adum si the predict toba si yellow akogi hujik su dum ngasi su dum moina da ko yellow alert kan haise yellow alert se ngarang na handiki dum mamang di khangabane ngarang ji yellow alert leire masigi certain event ama tawdore si khanga leirabane
kyam henjalakatoino kyam tadoino haibudi adum haibangam dragasu event amdi tawdore so khangba pone in fact ngasi su dum hayeng su dum yellow alert ki certain amount of prediction di lei ne ba adaida masi akoi preparedness haibi question du lakadoini how prepared akoina kyam government sina kyam prepare tawrage adi government gi through the mayam se sa akoi farmers singda ngami singda adi atop atop profession sing se akoi school ga thingja lai se for example school ga thing boi akoi one of the first canone in mamang jo ani di lai khrabani weather conditions da gi akoi yang extreme weather conditions da gi akoi school thingja lakpa ga hise atop atop institution thingja my school se heng phaw thingra one of the akoi school not only school college yauna heng phaw akoi history da lehuda ba thabak pot am oira ka doine ba aduna hujiki haibe kano se akoi ngarang si kai ngarang thokri si kari no haibe se masi akoi munna not just agriculture khadana tana atop different aspects ma amda madu akoi athu matam da akoi expert committee ma torga different departments and expertise yauraga what happened yesterday have see hana first thing established to wam da kale hajik irang do hui calamities thokra mutungda local step to repare akoi emergency measure yum kai ra yum semni have see aduga tasena hoi long term yang kan dari kamai to nam thingna ga digero sai mem discuss to report long term mathang di solok ya bra mamam mathang di thal tholok ya bra ga ise hajik kamai to gereng sai gi climate ki hana yamna predictable oina le ba kalen lagani nong lagani in the lagani is climate si padana adum predict to yar min hajik kamai to ge hoi extraordinary condition khar lag gi predictability is wasalak ba sina akoina si matam nong chu bra ne hai pot lai se si lag ba sina khoi kitang prithvi oina hoi manipur counter sunate loina mak tekitang si answer loi pot lag ba si myam si samna kan pattern nam follow to der adum predict ngomoi se akoina heng indam thara nong chu thare heroni nong chu thare nong story ha kan se akoina hana sungdei thenaram pona dam ningam oeba da akoina yamna important is kai no ha kan da khoi climate si akoina disturb or bini khang der masai cycle ni khang der ma akoina hana leisure ma cycle du lan thokre adugi other patterns follow to ha se mani make seng sema kan se akoina kamai thena ga ge ki emergency oina akoina tayari to om de jaka la ga ni akoina heta adui thada adui nong sla ga ni adui thada len tani higher gram ni na wa adana akoina hek akoina se sam ha kan se mina atom bomb tani have si prepared bomb tar to se tar dik mai to ni have prepare to ni na smai to na khoi su kitang prepare to we ada smai to na skema some crisis la di heng sing heng jer mu sing chokla di kam mai to ba ada heng tham ne kan ising ong kang ising le tar dik mai to ba khoi si khagat theng na bi hore han de nong ju kan na ising chaw ba nong ju da kan na ising kang ma ising le ikang thok ta na me wana ba idea khoi na kamai to na dugi tackle to de ge akoi nong ju kan de ising kamai store to ho de ge ising wala kan da mu thadok na ba ka ising si planning si yam kan ma mi di ta da si pose hana prediction ki matang sida even ICR site gi oiro antra ge meteorological site gi oiro prediction ji hayeng hangsit nong tani nong lei ga har ga su tak tab num ko sum yaw taroi har ga su tasilak ko gumba adu se tapya yaw le da khoina kidang hina tham ye kan su predictability sim wasalak ba haidar koi nong churong dam churak ta ba ade churong dam churong dam chu ba adigi akha rau to si sumadum oide har he talks like si posi unpredictable is like posi se is la khoina kamai to get climate si crisis sam le re si ni khoi loina prithvi gi oina haina le re ad se climate denial to kamu kamus le re ad khoina sum khanthani yengor ga de khoi may 3 si khoi sungwi to crisis sam le je kred may 3 si world press freedom day and haire ne ba si freedom handa ki themes climate si thengna climate crisis or press freedom in the face of climate crisis and higher never climate se kamai to ge khoi gi koi scientific oi ba ma'am gi predict on opposite gi counter thor ba kamu si so khoi press se bu khoi gi counter information so heta chatli na especially after social media thola kan se da khoi gatekeeping am pa yaw ba press institutions haida moi da di heta amana climate change le point ha ga da so the power thole asiu me mai thena si ge have si handaki world 2024 gi world press freedom day se da mai theme si simang ne handaki si thena si map si climate crisis later have si acknowledge to si ado scientific data thok me si asiro in base ro khoi gi climate game the in si ka have thole ne ado counter su thok pa kamu se si mai to na expose to si ge kamai to na moi voice si tap than si ge ya ne ta ho da na ba
haise mi yam influential kamu yaure ba sida climate si akhoi akhoi kano te ithona te akhoi ri khu chatharu le hai kamu sida akhoi America hai Jordan Peterson hoi mamang leba American ado sa Manipuri context si kari do mathok tai Manipuri context do akhoi global climate crisis hera di global issue ne akhoi Manipur issue akhoi local issues akhoi mayam si mayam gi scientist mayam gi prediction matung ina scientist mayam gi recommendation matung ina akhoi su chapchana adum si thena hum to akhoi na climate crisis hai kan da akhoi na saida u amani thamna u lisingam thamna kan ro plop to mun ga to poni akhoi na local mayam na akhoi na akhoi climate change ki fights da hai kan semena haina kan da think global act local is local dai to udna loi change one je mayam local loi to mun kan da samna hai kan da nuksi dai si barmadi sa kun nuksi akhoi chang yaro he apun deba aduna loi na lamina kan sa plop ki la ban plop ki to mun go plop to was akhoi yaksin se have never aduna large issue ne sim so kaw ya de aduga climate change so khoi gi sa khoi gi human induced climate change line hoina Karian thoba adagi greenhouse gas yam tholak ba adagi meat industry adagi tholak ba carbon dioxide adu ma'am hengalek ma'am haider methane observer simu tang je ina hangjani ngo question throk pase khoi climate change climate crisis global warming si matang sida ngasi gi wari be film si ga yam relevant oina lobo taragadi yam ancient matam yam liam matam da su khoi gi hailstorm len taba nongju nonglei nungsit da dum thokba podam oi khoi study dum tawjab thengna jabda adu matam da thokpa khoi hailstorm nonglei nungsit siga hojik thoi jiga khena baje kamai u bya adu re hai ga na mar that kai hai ko adu level ani yeng ya roeba samna ha kan sa khoi climate change da khoi gi earth ki change lag matungina ics le mi tiwai da ics da khoi na mi na ham kan chawk tri matam ka thodin matam ics le na mi mutkil ko tor 9 lakh years ago humans 1000 reproductive population ada ngai ro re human or ka species ada homo sapien bi tholotri aduga si climate change da khoi thingba ngam do na khoi na human induced climate change hai human induced na to di change ham le re ba sam ha kan se khoi gi earth ki rotation se da khoi axis si 23.5 degrees tilt to na ta ma su global to hai di hai ur hai le to ur hai na te ko na khoi na hai na table le kan on wobble to mi wobble cycle si 26000 years sum chang hai na 26000 years da akhoi climate change masan lak jero ba akhoi thinga mo ba pot kha yaure ba amai to na akhoi climate change la kan da akhoi na consider middle ages sai to mai na 14th century hai da dil ice age nam thok he ba so is na da ge da sunspot activities sunspot hai si asom da volcano pokhai gum moi pokhai kan se da megaton several megaton ga nuclear bomb pokhai mane ga hai asum thok kan se da som da so khoi gi impact si earth to la ma numite mangan ma la aga kama gi mo de re meam ultraviolet horge x-ray ho matam ma pareng am lak bani na asum change organ som su effect ba asum je khoina thinga mo ise de yam no ai observer no ai je khoi gi Manipur gi oriva khoi gi ainga sa climate change ki fem ase khoi gi world gi na mali gi na hongli global warming global issue climate change asiga yam relevant na yengba aduga khoi work to ba mathau ta hai wa hom